Bog, gledate još jedan ritam grada. Bog svima, kao što vidite, nismo sami. S nama je Marijan Gubina i Aljoša Čepel. Bog. Dobro večer. Pozvali smo ih. Da, pozvali smo ih zbog premijere 260 dana. U Hrvatskom narodnom kazalištu. Ali bi došlo do premijere, On je morala napisao, biti on knjiga. glumi. Da. On glumi njega. On glumi njega. Ko koga glumi? Zapravo imamo Marijana i Marijana. Da. Ne, mi u stvari glumimo Marijana najbolje i Aljošu. glumimo. Ajmo sad lijepo ispočetka. Znači prvo je bila knjiga 260 dana. Ja pretpostavljam da Osječani su već dosta čuli, ali evo, iz prve ruke vi ste je napisali. Kad ste je napisali, zašto ste je napisali, kako je nastala, sve nam ispričajte. Sve želimo Sve nas znati. zanima. Se stigao zapamtiti. Ajmo ispočetka. Vas je malo jedno, malo drugo, malo drugo. To nam je cilj. Vidim, pa knjiga je napisana 2011. godine. Dobro. To je 14.8.2011. godine. Tada je objavljena, prvi put je bila promocija u gradu Osijeku. Pisana je po više od 10 godina zato što sam ja bio poprilično pa što ljen, što bilo iznimno teško pisati knjigu, da sam se mogao vratiti nazad u isto vrijeme i proživljavati ponovo iste stvari. Dobro. I tako da je to onako izgledalo poprilično nezgodno. Napišem 3 rečenice, pa onda ostavim 2 mjeseca, pa onda napišem 2 stranice, postavim mjesec dana. Dok i u jednom trenutku nisam odlučio, izolirao se i uzeo skoro 2 mjeseca. I samo to radio. Počeo i radio na pisanju knjige, ali automatski na pisanju cijelog projekta 260 dana, jer sam odmah u startu imao ideju da ona zaživi i na daskama i da se desi igrani film visoke produkcije. I mogu vam reći, evo, knjiga kao knjiga prevedena na 15 jezika u 3,5 godine, izašla van. Razvija se ta ideja, da. Da, jaki su se nakladnici u inozemstvu odlučili za taj roman. HNK Osijek, naravno, evo, zavio predstavu. Premijera ide. Tako je. Malo nam ispričajte sadržaj knjige 260 dana, 260 čega? Gdje ste bili? 260 dana simboličan naziv mojih dana provedenih u logoru. Sa 10 godina sam završio logoru zajedno sa cijelom obitelji i eto, unatoč proživljenoj toj kalvariji uspio sam nekako otkloniti emocije od razuma i sagledati realno stvari na taj domovinski obrambeni rat i izaći bez mržnje i bez neke osude. No, trebalo je puno godina proći. Pa to dođe i sa čovjekovim sazrijevanjem, naravno, jer kao što ne možete vi kao dijete, ja sam bio tamo, proživljavao sve te strahote, bio svjedok najtežih oblika nasilja. Međutim, ono što je recimo zanimljiva jedna stvar u toj cijeloj negativnoj priči, tek kad sam pisao roman, kad sam se vratio nazad, sam shvatio, tad sam osjetio što su moji roditelji u tom trenutku proživljavali. Jer nisam bio roditelj, nisam jednostavno... To što kad budeš roditelj, značiš. Mislim, taj osjećaj, tek tada sam ja onda osjetio stvari... Ali bili ste zajedno, je li tako? Da, u većem dijelu, to je tih 9 mjeseci smo bili zajedno, s tim da smo u dosta situacija bili razdvojeni, pa se opet spojimo i... To je logor gdje bio? Dalj, Bobota, Vera. U području Slavonije sam iz Dalja i imao sam tu nesreću da 1.8.1991. nisam uspio izaći iz Dalja, to je cijela obitelj. Jer je napad ujutro u 4:15 sati bio na policijsku postaju i na našu kuću, tako da... 10 godina ste imali, svega se sjećate, nije se dogodila ono što se zna dogoditi, amnezija, pa da se one neke najgore situacije zaborave. Postoje rupe. Tu je bilo najteže u tom pisanju romana. Ja sam potrisnio sve i onda kad sam sjeo, znači ja sam stvarno morao se truditi da se vratim nazad i da proživljavati ponovo te iste stvari. Naravno, puno stvari je meni nejasno. Ja imam scenu kroz maglu, ali ne mogu je povezati, tako da teško definitivno je. Međutim, to su ipak stvari koje su u našem malom hardu i koje ne idu van. Ali ih vi možete kontrolirati, ovisi o tome koliko radite na tom. Aljoša, to su teške emocije, teška priča, koliko je vama bilo teško. Evo, probe su gotove, premijera je u petak, odnosno još traju, ali već znate otprilike sve kako će izgledati. Koliko vam je bilo sve skupa teško? Pa kad sam čuo prvo da se radi ta predstava i da igram Marijana i kad sam pročitao roman, nije mi bilo uopće svejedno. Prvo, ja imam 25 godina, Marijan je imao 10 u tom trenutku, ali nije to toliko ni bitno, nego jednostavno količina emocija i stanja i stvari koje je Marijan prošao
mislim da čak se piše u romanu da najbolji glumci to ne bi mogli odigrati. I stvarno ono smo, i baš Dražan kad je došao i kad smo pričali o predstavi... Dražan Ferenčina, da. On je rekao da se nikad nije ni za jednu predstavu toliko pripremao. Stvarno je, teška je priča, ta tema još nije dovoljno odmakla, još se priča o ratu i o braniteljima i vidit ćemo, ne znam, mislim da smo napravili dobru predstavu. Imao si savjete od Marijana? Pa, neke stvari koje on proživio ne pišu u romanu, pa smo nešto malo o tome bili pričali, čisto da dobijem neki uvid koji su to šokovi, koje je to stanje, te situacije s roditeljima, sa mlađim sestrama. Mislim, tako da napatili smo se. Dosta emocija, iscrpili to. Iscrpili taj rad. Pa, iscrpi, ali ekipa je fantastična, moram pohvaliti. Marijana stvarno, koji je tu cijelo ne bio s nama, Ferenčinu, ostale glumce, imate tu napisano sve. Nemate napisano. Nemamo samo tebe. Mama, Vjekoslav. Vjekoslav tata, Tanja Bertok mama, mlađa sestra, to je starija sestra Matea Grabić i imamo dva četnika. Mora neko i to biti. Zorislav Štark i Ivan Čačić. I stvarno je vrlo profesionalna ekipa i puno smo radili. Baš smo puno radili. Svaka čast. Dobro zvuči. Kako ste vi zadovoljni kada se to sve skupa pretpostavljam? Evo, čuli smo, bili ste, vidjeli ste, proba već se nadzire. Kako će to u konačnici u petak izgledati? Ja sam na samom početku bio poprilično skeptičan. Ja sam se bojao da od toga se ne napravi neka limunada ili da se ne bi otišlo u nekom negativnom kontekstu. Jer dok sam razgovarao sa ljudima iz filmske produkcije, onda sam imao dosta tih prijepora oko toga da se napravi limunada, pa da se ističe ta uloga nekog agresora i to. Međutim, ja sam iznimno zadovoljan, posebno sam oduševljen sa redateljem Draženom Ferenčinom. Vidio sam u njemu kroz naše razgovore u tim pripremama da u njemu postoji jedna velika emocija, veliko domoljublje i bojao sam se da neće možda izgubiti kontrolu. Međutim, on je uistinu jedan vrhunski profesionalac koji je uspio odvojiti emociju od razuma i on je se dao taj posao 100%. Što da, predstavu? Ne, emociju odvajati od razuma. Pa u pravilu da, jer emocija je najveći dar koji smo mi dobili, ali i najveći problem nama u životu, jer ona dosta često narušava zdrav razum i nije nekad dobro kada čovjek se nosi samo emocijom. Treba znati kada je koristiti, kada ne. Treba balansirati. Da, međutim ovdje da ne kažem da nije uključena emocija, naprotiv, kao što je Marijan rekao, predstava je puna emocija kao i roman, ali je taj jedan profesionalni dio, znači odrađen uistinu profesionalno. Glumci su cijela ekipa od dramaturginje Ane Prolić do scene rasvjete. Glazba Matematišić. Matematišić, da. Da, mislim, cijela ekipa je savršena. Mislim da smo dobili vrh u Hrvatskoj. Znači najjači ljudi da rade ovu predstavu. Što se tiče glumaca, savršeni izbor, imali smo neki sitnih promjena bili i svaka im čast, iako se oni su u probama pokušavaju izolirati emociju, jer bi ih pokidalo naravno. Međutim, sad smo došli do finala i tu sada kreće u narednih par dana, narednih ovih 6, 7, 10 proba, koliko će se još stići odraditi, to će biti vrlo nezgodno i prije svega tim glumcima koji su pristali glumiti u ovoj predstavi treba posebno čestitati, jer oni idu kući spavati s time. Neki su imali i snove ružne, znači po predstavi, tako i dramaturginja naša Ana Prolić, na nju je posebno to utjecalo. Tako da na svakog normalnog mora treba im posebno čestitati na tome što su ušli i što odrađuju maksimalno dobro svoj posao. To je kad 1000 puta čuješ i 1000 put će te dirati. Da. To je u stvari prva ovosezonska premijera na noćnoj sceni. Igra se na velikoj pozornici, ali... Na koji način ste to zamislili? Znači, scena je scena, samo smo okrenuti kao leđima publici. Dobro. Parteru i ložama i galeriji. A publika je iza.
Tijekom rata tako, su predstave tako igrale bile kad je Gorilo gorilo kazalište, kazalište, poslije da. toga. Tako da zapravo, zašto je to tako? Zapravo Dražen je htio, Ferenčina, on je htio da publika dobije tu blizinu i da dobije taj osjećaj da je, ono je ipak prevelika distanca bila, a i koristi se, ne bi baš smjeli se otkrivati, ali koristi se i željezna zavjesa koja simbolizira ulazak u logor, kad se spusti u logoru smo. Tako da ima nekih, jedino što je, to bit će malo manje stolica, ali... Ali dobro, predstava će i nakon petka i subote, ona će biti redovito u kazalištu, znamo, ne znamo. Ona bi trebala. S obzirom na zainteresiranost građana, sigurno da da, u subotu je na obiteljska subota u 20 sati. To je cijena 35 kuna, s tim da za dalje još ne postoji plan, ali što su moje očekivanja da će biti što je uvijek normalno, autor želi da bude svaki dan. Međutim, jaka moramo biti realni, a ono što je realno je to da nama sad na praizvedbu i na premijeru dolaze iz Zagreba, iz Zadra, iz Splita i evo ja imam generalan problem jer ja moram ljudima vikati nemojte sad doći jer više stvarno nema mjesta. Eto pa bolje to nego da ima viška mjesta. Nema mjesta i to će biti veliki problem. Meni je samo iz tog razloga žao što je to na noćnoj sceni, jer rekli ste sami na početku emisije, mislimo da u gradu Osijeku malo je ljudi koji ne znaju za 260 dana i siguran sam da će svi htjeti što pogledati, tako da vidit ćemo što će biti. Rekli ste na početku i film da je u planu. Pa da, to su unutar 260 dana imamo ta 3 podprojekta ili programa, znači roman, kazališna predstava i film. Evo, za kazališnu predstavu se moram još nadovezati da je jako puno kazališta iz Europe zainteresirano. Obavio sam s puno njih razgovore. Ne smijem isključiti Narodno pozorište iz Podgorice, HNK Mostar. Tako da... Slično kao Slike Marine, to je isto takva predstava, bila je za malu scenu, ne znam je se vi tog sjećate, gospođe Hodak, ona je to napisala, isto je predstava obišla cijeli svijet, knjiga, jako dobro primljena i to je to. Da, dobro, i noćna scena je i zamišljena, intimnija atmosfera što i odgovara odgovara. Slike Marine, opet o ženi koja je ima jednu stradala. veliku prednost, a to je što je prvo mali ansambl, drugo mobilna je predstava, nema puno scenografije, nema puno kostima. Možete i Što je gostovati. velika Biće puno prednost, gostovanja, da. I Deni još nije napravio, ali napravit će, on je vrhunski profesionalac, napravit će odličnu rasvjetu. To je nešto, to što svi očekujemo. Tako da glazba je već došla, kostimi su sve, samo još čekamo rasvjetu. Ali vi biste odmah mogli u filmu, jel? Pa naučili ste ulogu, znate, pa jel? Bilo bi lijepo. Pa ja bi volio, mislim, ali vidit ćemo, jel? Ja ne znam je li neko kašlju ikad u emisiju. Svi koji dođu na to mjesto, svi kašlju, to je gotovo. Ja ne znam što je ovo. Sezona prehlade je otvorena. Definitivno, sad imamo 3 zainteresirana investitora iz Australije, iz SAD-a i iz Francuske. Tako da definitivno sljedeće godine mi krećemo s time, a još uvijek se moramo zadržati na romanu i na predstavi, da ne bi stali s time, da ne bi film preuzeo sve ovako kad dođemo do jednog stadija. Da sve ide nekim svojim redom. A Aljoša glumi glavnu ulogu u filmu. Sigurno, da. Pa iskreno ja ne znam, to će opet struka odlučiti. Ja se ne osuđujem nikad struci miješati, u posao se brzo naljute, ali Aljoša definitivno ima svoju karijeru u životu što se tiče glumačke karijere i ja ću sigurno biti jedan od ljudi koji će navijati da on glumi u filmu i da njegova uloga bude velika. Odlično. Dobro zvuči. Vidit ćemo. Evo, mi možemo pozvati samo osjećane, nek dođu svakako, znači petak, 7.11. u 20 sati premijera, noćna scena, rekli smo, i subota u 20 obiteljska sati. Subota isto u 20 sati, mi uvijek dijelimo našim gledateljima ulaznice, evo vi ste bili tako dobri pa ćete im darivati i 2 svoje knjige. Kao što vidite, 260 dana. 2 knjige, 260 dana. Dobro je pročitati, u svakom slučaju možda oni koji su već pomalo i zaboravili u stvari što se sve događalo. Zanimljivo je što ima 100 i par stranica, ali ne može se očitati odjednom.
Ja sam baš mislila da ćete sad reći da se u jednom dahu Ja sam čita. zastajao ne zato što zato što shvaćam. je toliko su potresne scene to ili da ono, ajde nešto drugo, sad ajde televizor. Nemoj plašiti ljude, molim te, šta ti... Ne, pa ja mislim da takve stvari treba pročitati. Ne, Naravno ne, da su mislim, to emocije, ali da mislim da možda neke stvari prebrzo i zaboravljamo. Pa ovo isto. Zato što je Malo. bitno kod romana možda najbitnije da iskoristimo u minuti za reći. Osim što knjiga govori o novoj hrvatskoj povijesti Domovinskom obrambenom ratu, ja je tretiram kao knjigu samopomoći. Jer danas svi cvilimo, svi imamo neke probleme, muče nas švicarac, nemamo novi telefon, pukla mi cipela, nemam za novu košulju. Pročitate i vidite kako nam je dobro. Da. Imamo telefon, evo da gledatelji Da. ne Halo. čekaju. Dobro večer. Dobro večer. Evo, ja bih volila vrlo rado knjigu i evo i čestitam gospodinu na to što je jedan dio emotivne duše objasnio kako je proživio taj težak period rata. Hvala vam. Samo vaše ime i prezime. Mirela Dač, Rožmarić. Ljubite bebače iza u pozadini. Dobro, možete kod nas na Slavonskoj televiziji od ponedjeljka knjigu podići, može? Da, u redu, hvala. Hvala što ste Đenja. zvali, Đenja. Imamo još jednu knjigu. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Zvonko Čurak, dobro večer još jednom. Dobro večer, Zvonko. Dobro večer. Može knjiga? Ja vas molio knjigu, bio bi za... Može. Čitali niste, jeste? Nisam čitao, ali čuo sam o čemu se radi i vrlo sam zainteresiran. Hvala vam lijepo. Odlično. Hvala vama. Od ponedjeljka kod nas na Slavonskoj televiziji možete podići knjigu. Evo, Eto. interes velik. Evo, Dobro, a sad idemo na sad- predstave, odnosno premijeru, petak u 20 sati, u subotu u 20 sati. 2 puta po 2. 2 puta po 2. Ne smijemo Nema više čuli. više. Koliko smije publika ući? Koliko smo rekli? Malo. Premalo. Ja sam čuo da oko 100, A, da. 110, 20, tako nešto. Ako Tako i da toliko. ovo su Ajmo, mene sad vrijedne najsretniji ulaznice. prvih dvoje dobije po 2 ulaznice, onda ćete čekati da ponovo bude na repertoaru kazalište i u međuvremenu možete pročitati knjigu. Halo. Halo, Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Kristina Kako još? Kozbašić. Kako? Kako? K-O-Z-B-A-Š. Subota ili Okej. petak? Može petak. Može. Evo, 2 ulaznice vas čekaju na blagajni kazališta. Hvala vam. Hvala Đenja. vama, Đenja. I još I još dvije za samo subotu. jedan put. Još samo jedan put po Smijem ja 2. zvat, meni isto fali karata. Ma da. Ozbiljno Ne da. može tak na štelu. Ne može. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Stanislav Grančić ovdje. Evo, ostalo nam 2 ulaznice za subotu u 20 sati. Može, hvala vam Može. lijepo. Pisano. Đenja. Đenja. Evo, brzinom munje, kod nas uvijek takve karte odu. Lijepo. Ljudi Vole vole ljudi ići u kazalište, kazalište, to je ono što mi čitati. volimo. Pa da. Evo, odlično. Ništa, doćemo ja u još jednu emisiju, pa ću donijeti malo više knjiga, i CD-ova, pa ćemo onda podijeliti. Biće prilike, evo da nam sad ta premijera dobro prođe. Ajde, da kucnemo u Vi drvo. ste spremni, jeste? Da. Jesmo, stvarno jesmo. Odlično. Siguran. Ja mislim da jesmo. Cijeli tekst znate? Znam, ajde dobro, to se nauči. To se prvo nauči, a to najčešće To je- se To je najlakši Najmanji dio. problem. Mene to Najlakši djeluje ko problem. najteže, ono. Da. Ali vama je to... Nema puno teksta u predstavi. Većina Dobro. su odnosi... nema puno teksta. Moramo doći vidjeti. To puno- stvarno, sad ste nas sve zainteresirali, sad ono Da. negdje ćete nam naći mjesto. Da. Ja se odmah moram ograditi već da ne znam da li ima mjesto za sebe, tako da... Bez brige, mi ćemo se snaći. Da. A vi ste vidjeli onak sve, tako da... Da. Puno vam hvala. Mi se vidimo na predstavi u petak, u subotu. Mi ćemo naravno u subotu našim gledateljima dijelić pokazati kako je bilo, koliko ste bili dobri i dobro to odradili. A mi nastavljamo sa Ivanom Šojat kući. Malo nešto drugačije ulazi poznata književnica, znate, Unterstadt isto bila premijera. U kazalištu predstava još uvijek igra, a ovoga puta Jelena šta je Ovog radila? puta smo je pronašli u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici kako pjeva. Idemo u Gisko. Hvala vam. Hvala. Hvala vama.